tang kuditoida Supreme Court ki Honorable Judge Tarukna wari kauduna Supreme Court Honorable apoi judges mayamama Manipuri Iran siga mari dina ikai guna justice B.R. Bowaina Simba and other justice Manga Basuna Manipuri Iran siga mari dina relief Simba masih yang cepat dan umpama AICC na year of organization of the Congress Party haidana laukok siga bidana shoi party organization the organization itu secara bagi serupa poin lagiba masih tang kuntereta All India Congress Party Presiden ikai kuntereta Presiden Mallikarjun Kharge tina harga poina इसके अमसुई sigi apoi state congress committee sigi president singa doina indra bawanda nukelida party organizing program apoi meeting pakokani masi meeting kita mata maripogi state congress committee president una maripogi apoi congress party ki state congress committee president singa taraga mari aiba taramsi All India Congress Committee President Mallikarjun Kharge ka puna meeting ka basta sarugyan bagi nasi koi party organization ki strengthen taunada ba koi kana kare amas hai batang untare march tang untare ta District Congress Committee President singh jasuna party ma pang ka kana meeting AICC ki in charge amadi apoi ki kai kana jaliba Mallikarjun Kharge ji AICC ki President jawala Ekoi ini pangku kali ini nasi jadi cara nabi dan mereka nasi ekoi wari tahu lah loina jadi presiden sejauh mana berada di negeri. Ani sudah parti organisasi ki mapangan kerana apa? AICC na lapor raya juga masih lagi ber KPD tang nipan dari hoga Gujarat ki Ahmedabad AICC ki memang tahu lagi. Ayo memang si tang nipan na extended CWC member Congress Working Committee masih extended CWC member meeting sidana aigoi state kunima amasu independent jury kunima ki president state ki president independent jury president amasu in charge adagi Congress legislature leader CLP state kunima ki adagi chief minister sarkar ko chief minister masih mayam yauraga extended CWC uniform tang panda Gujarat ke lewat panggung next day tang mapandana apoi All India Congress Committee AICC ki membership ko ba uniform session apoi si panggung kali tang mapanda masira Manipur lagi apoi AICC member puri ba amusung ko optet AICC member puri ma sarungga bagi apoi roina ready dele yang apoi sarungga party ini organization 2025 se India ki mako di state ki mata ini kuni mata including apa ini Manipur ki yang apoi masih akan ba apoi good level lagi na hoga low level Congress Committee District Congress Committee amadi frontal judicial rena MPCC lagi ba office biar amasung madigi tangai ka level committees yang pun reorganization process apoi level itu sanksi lagi aduga masih 2026 ki January tahun 2026 year of organizing 2025 se masih all years ma ekoi paket kini masih ni nasi baru ba party ekoi organization ni ba ekoi structure sing semba apa kan na ba mainana hai ba AICC ki mata ni ekoi di organization ni dia ni ba good level di polling station se ni hoga masih bila ini se congress ki leadership amadi congress ni workers teman-teman sales amadi di party ni Dewi punya, punya high ba, ekoi food level, dari block level, district level, dari PCC level dah, reorganize tau ni, proses dah, ekoi puri makna, mapung pana support tau ni, high na, untuk Pradesh Committee hati ni isu, mayang punya makna makna, notice talk yo juga, macam ay na, itu jadi, ani suka poin dah, nasi, loina, national di, amasung state level, di newspaper, social media, mayang punya makna pure, tang puri tu ida. Supreme Court ki Honorable Judge Tarukna wari kauduna Supreme Court Honorable apoi judges mayamama Manipuri Iran siga mari dina ikai guna dari justice B.R. Bowaina Simba and other justice Manga Basuna Manipuri Iran
sino bari de relief sing da masih yang jin pachapa amasung rebel judges singa relief de LP ba amasung mafam gi condition adagi relief game kramani satai hai na sing bagi program tang ni da la ni hai basi Pradesh Congress Committee da su masih YF amasung apa scheme basi welcome to say loidana masih laiba khongjat ase masina yamna fajaba akoi khongjat ama orheba oina pamjari basi community kudima sangbiduna adagi community kudima ki relief game sing sangbiduna amasung ipu kudima sandi amadi manuda page bale program sing honorable akoi judges singa masih yusudiba aduga oina laiba relief game da sahi ani fajaba masih tidak awal yang sih itu nak hanya ini dengan awal yang painful was awal yang sih masih ada di kualiti wangwa di Supreme Court lah masih di judges yang lalu steps masih ucapkan masih apa bahwa wajib hanya satu amasu hal relief yang terlebih yang sih itu dah satu judges singna masih relief game da daigo mayam si akan ba ni jengsen biba adagi suggestion mayam ama comment da to bi herga laiba relief game da daigo mayam si maki original hana gi leifam da hanjal biba makoi gi hana gi leifam sinda hanjal daga manipur sarkar masih central government gi security forces mayam hadana protect to biga bagi original kapal sida hanjalaga jangan itu kampung sida cuma bagi macam dah hanjalaga ada ini kali negasi itu cuma bagi kali ibu sida itu yang hanjalaga ada ini santi hanjalaga na bawa kona bada amaga nusi chana na santi hanjalaga na bawa kona bada bagi central government na amasi jadi honorable judges na masih dialog dari wali kota sana ini setau di mayang begitu na masih wali sana naga santi program bokona ba masih sibir badi yang terpagi hari hausi manipuri pada sinyal naware loya daya sanjani badi sang kuni baksa insana aikoi santi program namoy amusumai ko yapa program namoy only when aikoi amaga si chana na understanding for tuna santi lakwa loya da khulaiya ada inam suda santi for ko namoy aikoi amaga understanding dai kanda santi for sujud ngini haina satawi marmasina lakibo khongsedasi masida loida community kuri makna support to herega aikoi gi daiba problem sing judges honorable judges na masi address to herega aikoi gi problem yang se solution ba kono ba mati ba khali maram na aikoi kuri makna masi support to biba amasung santi program ba ari bodi city to bipu kuri makna ga mi se aikoi santi dai da badi aikoi dai ba kana ba sa ba amasung kai umbar video ba ta ko mo ba masih ba Supreme Court na wai badi judges masih aikoi Congress party na su aikoi AICC na su welcome tawi aikoi state na su manipur na ko se masih siapa yang melakukan itu yang sisi welcome tawi aduga masih apa kali masih ada masih press conference matang sudah